igisigaye nuko bari abantu bazivanamo goma igasigara yera. Ubuse Sadek ntiyagiye se? Guhunga kwa Sadek sugira ngo ntago bifite ishingiro. Barabona urugamba batazarutsinda. Kandi Sadek wenda yagiye kwisuganya. None se wajya kwisuganya ukisuganyiriza Bukavu. Iyi Katanda M23 yamaze kuvanamo, nagira ngo abantu bumve yuko navango na achievement ikomeye ku rugamba. Buriyo wafashe ububiko bw'imbunda ugafata noneho rescue point ahantu hari ubuhungiro, noneho umuntu ka wamukubitira hamwe adafite n'ahahungira. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi. Imana ije komeza kubarinda cyane. Tumeza gushimira abantu babana natwe umunsi ku munsi n'abatwereka urukundo. Ni byiza cyane n'ibitekerezo ndetse n'inyunganizi byanyu turabibona kandi turabyishimira cyane. Ngarukanye n'ubundi n'umusesenguzi ngira ngo mu bijyanye n'amakuru ariko ntuzanyita umusesenguzi mbabarira impuguke impuguke mu by'intambara se impuguke mu bijyanye n'amakuru ya politike, demokarasi ndetse n'ubutabera. Bamwita Gasigwa d'Anthony. Umeze neza? Ya, meze neza cyane. Reka nizere ko namwe mumeze neza. Abadukurikiye bari mu bice bitandukanye namwe twizere ko mumeze neza cyane. Umunsi w'ejo nibwo nari kubwira abantu ko wongeye kunyarukira hakurya. Ya, nari rero ngugiye gutara inkuru buriya ngiye ntinya abanyamakuru batari inkuru zo ku rugamba. Abari sizisanzwe se. Abari kwa kundi uvuga ati ndagiye ariko simbizi nimba ariko umunyamakuru abari netre mu gihe umunyamakuru nuriho. Abantu banyuze mu ishuri ry'itangazamakuru, ikintu cya mbere mwarimu akubwira muri introduction abwira ko mwarimu ari uriho nako umunyamakuru nuriho mumbabarire. Ikindi umunyamakuru mwiza nyine nuwo ngo ubasha guhumeka. Udahumeka se nubundi ntago uri umunyamakuru. Ukindi umunyamakuru ntabwo ari umupolisi, nta nubwo ugenda ngo wewe mpoze ngo uvuge ngo kora ibi. Uvuga ngo ni link rero hagati y'umuturage n'ubuyobozi, navuga ngo ni bridge cyangwa ikiraro. Nanone hakaba umunyamakuru akaba wa muntu ukorera muri ya 30 igize itangazamakuru, ukigisha, ukamenyesha, ukanentertaining. So rero kujya gutara inkuru z'urugamba ni inkuru zisanzwe, as long as wowe utajya kwivanga mu harabona abonye babaye abafana kuruta uko baba abanyamakuru, kagenda kajyamo agafano kajyabona umupira ari kogeza kandi abantu bari kubura ubuzima. By the way, umuntu ari gupfa burajye umuntu uko yameze kose, ya umusirikare wawe mu 23 upfuye, ya umuturage upfuye, ndetse yewe yaba n'umuwazalendo upfuye, urumva? Cyangwa se umuturage uri ku ruhande rwa FDLR cyangwa se umuturage uri ku ruhande rwa M23, ngiye yose nyafata nk'amaraso amenetse. Ntabwo njya mvuga ngo nta muntu umwe ntava amata undi ngo ava amaraso. Ubwo rero je nuko ngo ugenda nyine urimo hagati ugakira, nubwo wenda bitoroha, wenda waho bikomerera inkuru nk'izi z'urugamba. Biragora nko kubona impande za FDLR ngo uvuge wenda urabona umuvugizi wa guverinoma abashe kugira icyo gutangariza, byo biragoye. Ariko mu gihe wenda abavugizi ba M23 bashobora kugira icyo batangaza bakavuga, inkuru nyine uyizana ukwiri ukayitanga. Ngayo nguko rero. Yes, nguko reka tunifurize abamama bose badukurikiye cyangwa se ababasha kureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka twifurize umunsi mwiza, umunsi abantu bagifite ababyeyi babo, umunsi w'abagore se. Yego. None se kuki uvuza abamama? N'abamama n'ababyeyi cyangwa se n'abagore. Uko ni umunsi wahariwe ababyeyi rero. Umunsi wahariwe abagore, abari n'abategarugori. Rero waruvuza abamama gusa kandi buri abagore rero uretse ko dufite n'abagore, urumva? Twe muri iyi vision dufite abakobwa barongorwa cyane kurusha abagore bashatse. Oya, baravuga ngo abakobwa bose n'abagore ariko abagore bose si abakobwa. Nyine uramutse ugiye gufata igipimo cy'ubugore mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, hano dufite abana b'abakobwa ashobora kurongorwa n'abantu barenze umwe cyangwa batanu ku munsi umwe. Urumva bakora uwo mwuga kwa kundi umuntu azindukira muri office ku isaha 3 nabonye leta ariho yabishyize, akagera saa 11 agataha acyuye umurimo, acyuye umubyizi. Hari abakobwa nabo babyiyemeje bameze gutyo. Abo tubita iki? Abo tubita iki? Tubita iki? Abakobwa. Ni abakobwa nyine. None se niwe nitujya gupimira rero
ubugore mu bintu bijyanye no kuba warabyaye turaba tukishe, nidupimira rero mu bijyanye no kurongorwa nabwo turaba tukishe ko hari nabo abakobwa barongorwa kurusha ba nyina. Reka twivugira abari n'abategarugori bose bagiye, reka tupfe kubivuga gutyo. Yego, mbonye aho ukubutse n'ubundi mu kuzana inkuru zaho mu kanya ndi kureba kuri Twitter y'umuvugizi mukuru, urebye ya Wiringoma cyangwa Lawrence Kanyuka. Kanyuka yari yasizeho, mbona ari ibirori byiza cyane, ngira ngo nk'umuntu wabibonye ahubwo ngiye nikanze nabuzana aba bantu ko mbona bari guserebura, bari mu ntambara, ariko ubwo urumva ni muri biriya bice bafashe byose, ziriya territoire zose bamaze kwigarurira. Uyu munsi bari guserebura nabo umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori. Ngayo nguko rero amakuru byose bagomba kuwuserebura kuko erega bura M23 ifite urugamba rukomeye, uretse urugamba rw'amasasu hari no kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga ko n'uburenganzira bwa muntu bwose buva bukagera bagomba kubwubahiriza, ukirinda kugira uburenganzira na bumwe ubangamira ubw'umwana, ubw'umuntu muri rusange, noneho na bwa burenganzira buri particularly ngo ubw'umugore, buri burenganzira bw'umugore haraho butandukana n'ubw'umugabo. Yego, hagiye harimo twa exception duke M23 rero igomba kudekarara ikerekana yuko nabyo ibishoboye. Nje nibutsa abantu buriya ikitwa uburenganzira ni ikintu gikomeye, kuko hari igihe uburenganzira bwawe ushobora kubuharanira nyamara buri kubangamira ubwundi. Uburenganzira bw'umuntu, urubibi rw'uburenganzira cyangwa se imbago y'uburenganzira bwawe naho ubwundi butangirira, naho uri bugere ukabona ugiye kwinjira mu burenganzira bw'undi muntu. Buriya niyo mpamvu ujya ubona M23 yarahagurutse igafata imbunda, kubera yuko leta yo iraharanira nyine uburenganzira bwo gushyiraho politike wenda ibereye abaturage, umuturage wenda yiyumvamo par exemple, ni urugero mfasha, ariko ubwo burenganzira iri gufata buri kwinjira mu bw'abandi ba M23, buri kwinjira mu bw'abantu bavuga ikinyarwanda bari muri Burasirazuba bwa Kongo, bwabo bugahungabanywa. So rero ako hantu ntago nemera abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda. Yego, waruvuze abantu bavuga ikinyarwanda biri mu Burasirazuba kandi hari umunyarwanda wagiye yo gupagasa. None se warorohewe? We ugira ngo warorohewe? Ariko ni umunyarwanda si umukongomani. None se ugira ngo bajya kwataka abakongomani none banabizi neza ko bijijisha ari bene wabo. Umunyarwanda none ukavukire bazi neza ko ari umupagasi uraho. Siho bya bitangira, ariko umunyarwanda afite aho kugaruka, afite kugaruka iwabo. Nabari abahunga ubuse ducumbikiye impunzi zingahe? Aba yahunze. Yes. So rero ni ukuvuga nyine ubundi mu nshingano za leta. Mu nshingano za leta harimo gusigasira uburenganzira bw'umunyagihugu n'umuntu utuye muri icyo gihugu. Icyo kintu abantu bajya bacyumva. Niyo mpamvu bazabwira ngo Banyarwanda namwe batura Rwanda. Hari umuntu utuye u Rwanda ariko atari umwene gihugu. Uwo muntu rero kuko itegeko nshinga ubundi ngira ngo ni itegeko n'ikintu duhuriyeho cyane mu bitabo by'amategeko nshinga bigiye bitandukanye by'ibihugu. Umuntu umuturage n'uw'igitinyiro agomba kurindwa byanze bikunze, yaba ari mu gihugu cye cyangwa se atari muke, kuko ubwo burenganzira arabufite, ni uburenganzira gature, ntabwo ari uburenganzira umugenera. Yego, mukanya nari mvuze ko ndi buze kukubaza ku makuru none hagezweho update, ariko mbere yaho reka waruvuze ku bijyanye n'uburenganzira, reka ubanze unsobanurireho gato turebe mu bice byibuza twavuga ko M23 imaze kwigarurira. Turebe ubwo burenganzira ese burubahirizwa, ese ibikorwa n'ubundi bifasha bwa burenganzira bw'umuntu kubahirizwa. Ubwo nituvuga ibikorwa bisanzwe urabyumva harimo ibijyanye na abana bariga, ese abantu bari muri ibyo bice M23 babona ubuvuzi, ese bashobora kubona uburyo wenda bahayirana ku masoko na serivisi zindi zitangwa n'ubundi zisanzwe zitangwa mu gihe hari hafitwe icyo kintu cyo natangiye mvuga ko M23 iracyafite urugamba rukomeye cyane cyane mu bice yagiye ifata ikontorora noneho mu buryo bwuzuye. Ngo nko mu bijyanye n'umutekano nabonye barintroduce ikintu kimeze nka local defense zigeze kuba hano mu Rwanda. Ngo babasaza babandi n'ubundi badashoboye kujya ku mirongo y'urugamba hari imbere baraborganiza no bagacunga umutekano uri lokale, nkuko ujya ubona inkera gutabara hano zirwa zigenda cyangwa se abanyerondo, irondo ry'umwuga. Abo ngabo rero nibo bari gufasha ingabo cyangwa se abasirikare. Twibukiranye neza ko buriya M23 byanze bikunze ntabwo ifite abasirikare bangana n'aba leta, ni bake ugereranyije n'ibice bagenda baturukamo.
uretse wenda nk'umusada bashobora gukura mu yindi mitwe y'inyeshyamba wabonye ko bamaze kwiyunga bakaba AFC. Urumva ingabo za Colonel Nanga niba zaramaze kumiyungaho bameze neza gutya wenda harya bavuze umubare ntago nta muntu ujya upfa gutangaza imibare y'ingabo. Oya ariko za SADC yo zije kujoininga. None se za SADC ntabwo gutanga umusada ntabwo Afurika y'Epfo yavuze ngo yohereje 2900 urumva kandi yohereje abantu bagera mu bihumbi hafi 8. Kwari kugira ngo nukugira ngo nyine adversaire yumve neza yuko ingabo n'ubundi ziri kuza ari nkeya atitegura cyane. Kandi noneho buriya no mu masezerano mpuzamahanga agenga ibintu icyo bita bilateral relations. Bwa bufatanye bw'ibihugu hagati y'igihugu n'ikindi hari umubare w'ingabo runaka kuko hari ugutanga umubare munini w'ingabo noneho igihugu cyo kigasigara amara masa. Nibyo babonye buriya abarundi bahuye nabyo. Abarundi batanze ingabo nyinshi noneho bisanga mu gihugu wabo nta ngabo basigaranye. Red Tabara noneho igenda iri gukubita isa nk'iri gutsibagura utwana twakererewe ku ishuri. Urumva rero mu masezerano ubundi hari umubare ntarengwa w'ingabo ntabwo ndi bwibuke umubare wa nyawo ariko urahari. Ari nabyo bituma rero bimwe mu bihugu bigiye gutanga umusada ku ngabo runaka cyangwa se ku kibazo runaka cy'igihugu ntabwo bagomba gutangaza umubare wa nyawo cyane ko bura SADC ari ku kiraka. Niyo mpamvu rero amafaranga bagomba none se abarundi ingabo batanze seri ingabo batanze ku bijyanye n'ubwumvikane hagati ya Kongo n'u Burundi hagati ya perezida n'abandi. None se izari ziri muri EAC zigeze zitaha wapi? Ingabo za EAC zikirimo wibuke ko abarundi bigeze kujya bakuramo imyambaro yabo ya EAC bakajya kwambara imyambaro ya FARDC. Icyo nacyo nagira ngo kibuke. So rero hari uburyo mu bintu bijyanye n'ibi by'intambara hamo amayeri menshi no kujijisha. Wari uri kumbaza rero uti M23 aho yafashe bimeze biti? Kujyanye n'umutekano cyo ndumva wenda ari uko navuga ngo gihagaze, umutekano wo bagerageza kuwucunga pe. Ku buryo navuga ko very perfect, ariko kubijyanye n'ubuhahirane cyo kiracyari ikibazo. Igerageza kubroka amayira kugira ngo yirinde ko umwanzi ashobora kubona ahanyura mu buryo bworoshye. Baracyari ibintu rero biri lokale. Nko kujya ubushize nigeze kuba ndi hari aza Bunagana bakubwira yuko rwose umubare w'abantu bambukaga bava muri Kongo bajya muri Uganda bajya guhaha mu buzima bwa buri munsi ushobora kuba waragabanutse kugera ku kigero cya 85%. Babigoye rero ko ahantu nka hariya navuga ngo ni muri war zone ni muri zone y'intambara. Babigoye ko wapfa guhita urekura opening. Ikindi rero wavugaga hari bya bindi mu Rwanda nabonye barabiboneye akazina bagitifu njya nkunda kumva bavuga ngo ni human security issues. Nabwo bari kurwana no kugira gute kurwana no kugira ngo abaturage babone isuku. Hari nk'uduce tuba turimo abantu benshi umuntu yafata nk'inkambi. Kubera ko nubundi iyo bari kurwanira hirya hari abahunga bakaza muri materitwari M23 yamaze gufata uko bizeye umutekano wabo. Aho rero bagerageza kurwana no kubona isuku, ubwiherero, amazi, umuriro, amashanyarazi muri uwo mucyo. Wabonye ko ikibazo cy'umuriro cyabaye nkene. Wabonye nko muri Goma ubu ngubu gucana ni ku masaha. Baragenera abantu amasaha, uracana ugeze sangapi, uracana ugeze isize nizi turaba twajimije bagashyiraho ama curfew. Bari ko umuntu yabyita ku buryo umuntu agira amasaha yo gutaha. So rero M23 tugereranyije nk'umutwe noneho w'inyeshyamba urebye ibyo barimo gukora navuga ngo ntacyo wapfa kubanenga. Biragoye kugira icyo banenga kubijyanye no kugarura situation y'ubuzima ahantu wagiye ufata hari abaturage bari mu bice igenzura. Ikijyanye n'umutekano bwo no gusabana n'abaturage ngira ngo nacyo nabiriya bintu bikwereka uriya munsi w'abagore. None se muri Kongo muri zone za FARDC ugeze ubona ayo mafoto se? Nabonye biriya ngira ngo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ubuzima bw'abaturage n'ubundi bukomeje. Yani bigaragaza nyine ko ubuzima burakomeza
kandi M23 nayo ikagaragaza abaturage ko kuba bari muri zone yabo nta mpungenge, nta kibazo cy'umutekano, nta burenganzira na bumwe bagomba kwivamo ko babuze. Nuko giye ibintu ndimo kubibona. Yego nuko bimeze cyane, ngira ngo ku munsi w'ejo nubwo n'ubundi twagezagaho abantu update z'ahantu urugamba rugeze, ngira ngo n'ubundi urugamba rurakomeje hagati y'ingabo za FARDC ndetse na M23, ariko M23 bikaba bigaragara ko yamaze guca intege ngira ngo adversary bitewe n'uduce yagiye yigarura, cyane cyane twavuze Nyanzare, hamwe mu hantu twavuze Nyanzare, tuvuga na kara gace, tuvuga Katsiro, tuvuga na Kirima, ngira ngo naho na ahantu ahahungabanyije cyane, kubera ko hari ngira ngo bamwe mu barwanyi ba FDLR bari bahamaze igihe kinini. Hari umuyobozi wa FDLR wungirije witwa Poete Hakizimana, byari birindiro bye rero. Ubwo rero kugira ngo noneho bari abahungu banakwereke ko banarenze, bahita bagufatira aho bita Rwindi na Katanda. Urumva? Ngira ngo hariya muri Kirima aho waruvuze ni naho General Sultan avuka. Oya, avuka Nyanzare. Avuka Nyanzare. Yego, ngira ngo n'ababyeyi be ngira ngo niho bari mbere yuko FDLR ngira ngo yirukana abaturage bari bahatuye. Oya, hari n'abari bakihatuye. Hari abari bakihatuye bigaragaje nyine ko bashyigikiye FDLR. Ariko hari n'abakuwe mu byabo hari abirukanwe, of course hari abirukanwe. Rero uyu munsi navuga nyine harimo bakuyemo, nubwo ni mu gitondo cy'uyu munsi bakuyemo Rwindi na Katanda. Ibi bice bibiri nabyo bifite ubusobanuro. Ejo bona narakubwiye ngo ibi bice M23 irimo kugenda ifata byose bigiye bifite ubusobanuro kandi ku giti cyabyo. Nahereye ku gace bita Katsiro. Reka tubyibutse abantu batabashije kureba icyo kiganiro cyangwa baze no kugisubiramo bakirebe. Buriya Katsiro nuwo wasobanuye harya ngo numwijimba kirwa. Yes. Na akantu k'akarondorondo kinjira mu Kivu neza kashoboraga gufasha abantu bari mu mujyi wa Goma kuba bahunga banyuze mu bwato bakagenda bagahita bidepoza aho ngaho. Noneho n'akantu n'agace kari strategique ku buryo uramutse ufite ziriya ntwaro za rutura ushobora kurasa umujyi wa Goma neza. Ako ngako rero bamaze kugakuramo. Duhita dufata Nyanzare ndetse na Kirima, nanahuye ngo kuva Nyanzare ujya Kirima ngira ngo ni nko mu birometero bigera muri 10-15. Aho ngaho naho hakaba ibirindiro byande bya FDLR. Urumva uduce FDLR yari yarigaruriye ku buryo imyaka 25 yarishize. Ikizere cyari cyose ku bantu kuri FDLR bumvaga nyine barahagize mu rugo, imirima yabo niho yari iri, ibirombe bacukuramo niho byari biri. Nkwibutsa yuko hari ibuye ry'agaciro yitwa niobium. Niobium narakubwiye ngo niryo buye rikorwamo izi moteri z'indege, niryo buye rikorwamo ibi bifaru, niryo buye bikorwamo ibi bisasu bya kirimbuzi byo ku rwego rwo hejuru. Ibyo birombe rero M23 yagize ite yarabyigaruriye. Aho ni muri Nyanzare na Kirima. Kirima hakaba hari ibirindiro navuga ngo bya kabiri bya FDLR. FDLR ngira ngo ari naho uyu mugabo majoro ni General Poete Hakizimana, umuyobozi wungirije wa FDLR, niho yarari. Noneho bahise binjira gato hirya gato mu birometero hafi 15 bagufatiye rero iyo bita Rwindi. Nayo nje kuguha ubusobanuro bwayo. Byo ni bice by'ishyamba, ho ni ishyamba riteye ubwoba. Rwindi yo ubwayo nayo ifite ubusobanuro nabwo ngiye gusobanuraho gatoya. Ndagira ngo wumve ko Rwindi yari hafite nabango yari byo bita rescue point. Rescue point ni muri mu buryo bwa gisirikare navango ni nk'ubuhungiro. Rescue point yari iri ahantu bita Katanda hari ibiro navango ni nka camp ya Monisco. Hakaba ikigo cya gisirikare cya FARDC. Nwango ziriya nkomere zose wumvaga abaguye Sake, abarasiwe mu bindi bice muri za Nyiragongo n'ahandi,
nuvuga ngo indege yabafataga ijya kubavurira hehe muri Katanda muri icyo kigo cya gisirikare, na za ndege wibuka za Monisco zigeze gutwara inkomere za FDLR n'iki zabaga zivuye hari. Nuvuga ngo niho haba ububiko bw'imbunda, urumva za FRDC, urumva nabo bafatanyije FDLR, urumva n'iki gufata rero Katanda muri ririya shyamba nabyo bifite ubundi busobanuro kandi budashidikanywaho. Hari ukureka ipera intwaro zari ziri muri icyo kigo, hari noneho kubi mu buhungiro. Wibuke yuko niyo nzira yonyine y'indege yashobokaga uramutse uvuye Goma, naho ngaho hashobokaga kuba wabona nk'umusada w'intwaro cyangwa n'abandi basirikare. Naziranga bo wajya kubona zose zirwa zisukwa muri Goma, ntiharazabanzaga kugira gute kuruhukira, aho ni muri Katanda. Ndagira ngo rero wumve uburemere bwo kuba bafashe Katanda. Uyu munsi nabango M23 yamaze gukubita ahababaza. Yo wico kareba ibice M23 imaze gufata, ubona ngira ngo destination yabo urabona ari iyihe? Urabona batari gushaka gufata Kinshasa cyangwa se bashaka gufata bagomba kubanza gufata Kivu ya ruguru, ni y'amajyepfo rega buriya nayo y'amajyepfo. Sorry, urumva ya ruguru yose nibayimaramo bagomba no guhita bafata yepfo. Kivu yepfo ntabwo ibagoye cyane. Kivu yepfo yo iri no mwihungabana riteye ubwoba, harimo kavuna hehe ariko zihungira bo ubu tuvugana nacyo turaje tukivugeho. Ingabo za SADC zose zamaze guhungira Bukavu, muri Goma zavuyemo zamaze kuba. Ariko ibintu reka nkubwire, niba ndi n'umuhanuzi simbizi ibintu narabikubwiye. Narabwiye nti dore bakimara gufata Gatsiro bagafata na Nyanzare, niba wibuka ibiganiro twaganira mu kiganiro twagiranye, narabwiye nti ikintu gisigaye ni kimwe, nuko M23 yamaze kugota noneho umujyi wa Goma. Igisigaye nuko bari abantu bazivanamo, Goma igasigara yera. Ubuse SADC ntiyagiye se? Guhunga kwa SADC sugira ngo ntabwo bifite ishingiro. Barabona urugamba batazarutsinda. Kandi SADC wenda yagiye kwisuganya. None se wajya kwisuganyiriza Bukavu? Premier sauter il faut le kirer. Nukuvuga ngo wenda bamwe n'ikintu barimo kuvuga, no roga bati rero strategically SADC yamaze kubona yuko itarekura umuriro mu gihe bamaze kuyigota. Batahubwo reka buri bwo basubiye inyuma, bagiye gutera baturutse M23 bayituruka inyuma. Ariko buriya M23 nabo ntabwo ari ibishwi, ntabwo ari ibicucu, nabo bagomba guhita bakora bakabroka. Noneho reka bagere hariya muri za Bukavu. Sibo bashyigikiranye n'abarundi, sibo bameranye neza, bari na shushu be na ntuza na FDLR. FDLR ntabwo irimo ntiyakunze gukubitanamo na Red Tabara. Reka noneho bagere hari Red Tabara nayo yatsa umuriro, noneho bisange nta n'amajyo bafite. Hariya twirwaneho nayo, abanyamurenge nabo hari abarahari, urumva hari imitwe ba Micombero nabo bwabo ntabwo barangaye. SADC bura nubwo buryo bwa mbere bwo kugaragaza weakness kubirimo kuva mu mujyi wa Goma, ari wo mujyi yari yarahawe inshingano zo kuwurinda no kurinda abaturage. Buriya hakomeje kubaho ikintu cy'agasigane, bakohereza abazarendo ku rugamba ku mirongo y'imbere, bakohereza abarundi bagapfa. Iza Afrika y'Epfo na Malawi ndetse na Tanzania bakitereka bakigira babajeyi, bakagaragaza yuko mu bijyanye n'urugamba rwo hasi ku butaka bitabareba. Ntago bakeneye gushyira bote hasi ngo barwane, bo bakeneye gushushanya urugamba mu buryo bwa navuga ngo buri civilize. Kandi biragoye yuko uru rugamba warutsinda ukoresha uburyo bwa buri civilize, kubera yuko
ntabwo M23 izatuma wowe ujya kuyaplikaho ngo bijyanye n'amakorodone. Wabonye ko bwa mbere babanje kuzana ziriya za drone zikaya zibiba amakuru, bakagenda bajya kurasa bagasanga barasha hatariho. Kubera iki? Ubutasi bwa FDLR, FRDC ndetse na Wazalendo na Sadek bwose burava, buraciriritse. Ntabwo ari uguciririka, ahubwo kubera iki? Kubera abasirikare batari motivated. FDLR noneho n'ubwabo kuba batanahuje, barapanga igitero uburyo bagiye kwataka M23, amakuru akaba yageze hariya. Kuko mu bintu investment ariko nabonye barafashe ngo abatasi batari batangazwa umubare runaka, byavugaga ko bari no mu buyobozi ndetse no mu ngabo, byavugaga ko bakoranaga na M23. Abo ni abafashwe rero, n'ubundi hazakomeza hafatwe n'abandi. Urumva kiriya gisirikare umuntu yagipanze nabi. Urumva nubango deja bari korompe. Urafata umuntu wo muri Malawi, urumva muri Malawi uramuhuza n'umuzarendo utazi n'igifaransa cyangwa icyongereza, ubabwire ngo ni mwa advancing mujye ku mirongo y'urugamba. Umwe nkuko nabikubwira uramubwira ngo advancing ujye imbere, cyangwa se aduye yaturiye ambushi dusubira inyuma. Ntabwo kubera ururimi rutari rumwe batumvikana ku rurimi rumwe, ntabwo bagomba kumvikana. Urumva uzavuga uti songa mbere cyangwa se avance ujye imbere, umwe asubira inyuma. Nibyo barwanira si bimwe. Of course ibyo barwanira nabwo intego si zimwe, umwe ari ku kiraka. Yego. Urumva umuzarendo we ararwana no kugira ngo bafata agace abanza asahura amaduka. Ibyo bintu bizagorana ko FRDC izatsindura urugamba, kubera yuko uzatsinda M23 ifite ikirwanira kandi cyumvikana. Na M23 nawe biragoye kuzarutsinda. Ibintu bishobora kuzakomeza bigakururana, kuko uyu munsi kereka fakite byibuzanye nk'eshatu zishobora kwerekana ko M23 itazatsinda, kuko duhora tubona. Reka tubanze turebe Kongo ingana iki. Kongo ni nini, sibyo? Iyaba wenda twavugaga ngo M23 irashaka gukora ya balkanization, tuvuga ngo iyi Kivu ya ruguru barayishaka nk'agace k'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bijenge biyobora. Ari byo wenda navuga ngo babishobora babigeraho. Ariko uyu munsi barabifite, ahubwo nuko bataba bashaka ariko uyu munsi barimo bamaze kwideklara yuko bakeneye Kinshasa. Kinshasa urebye ku mbaraga zabo n'ubushobozi bw'ibikoresho, biragoye ko bapfa gufata Kongo ejo cyangwa ejo bundi. Ni nka bya bindi intambara ya Ukraine itangira, twabwiraga Putin avuga ati iminsi 30 jewe ndamaze kubereka Ukraine yose hano mu biganza, tumaze no kwisiba ku ikarita y'isi nk'igihugu, ahubwo ibaye agace ka baba yanexeho, ibaye annex ya Russia. So rero nabwo navuga ngo bizakomeza bikururana. Ahantu bishobora gukunda ni ibiganiro byonyine. Ibiganiro naho intambara yo ndakurahiye nta bizakomeza bizurungutane gutyo. Ukeka ko ibiganiro bitigeze bikorwa? Bo amasezerano yarabaye. Kuvanga ingabo. Bo ntago byakurikijwe. Yego. Ntago byakurikijwe. Amasezerano ya Nairobi yaba na ya Angola, ngira ngo harimo Kenyatta, hakabamo na Lorenzo. Urumva? Bariya bose imyanzuro yose bagiye bafatira mu nama, nta numwe wagiye ugerwaho. Urumva? Ni uruhande rwayishe? Ni uruhande rwa leta ya Kongo. Kuko ibyo babwiraga M23 gushyira intwaro hasi gasubira inyuma ikaruka. Ntibazishyize hasi se? Ndibuka ko bari barahaye ingabo za yishe na 2012 barafa. Urumva? Na 2012 baragize basubiye inyuma. 2013 bamwe igice kimwe cyacitsemo gihungira mu Rwanda, ikindi kijya muri Tanzania, muri Uganda, sorry. None se nyuma yaho mu burenganzira baharaniraga, subwo kugira ngo abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo bari hariya muri turiya duce bagire kwishyira no kwizana, bagire uruhare muri politike, wigeze ubona nde? Ariko icyo gihe ni nacyo gihe ngira ngo Kongo yo yaravuze ngo nayo ntiyongera iby'intambara gushyira intwaro hasi, bombe babyubahirije. Kongo inyura inyuma ikoresha FDLR ndetse urumva rega uburi aho ruzinge nta nubwo hazi. Tshisekedi bamwibye, navuga ngo bamwibye ubwonko, kuko buriya biriya bintu byose biterwa na FDLR.
kuko FDLR ikimara kugera hariya niyo yazamuye ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside. Buriya for your information, ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside yabereye mu Rwanda dushobora kuzisanga yaramaze kwandura ikaba iy'agace, kuko urumva nimba barayikuye mu Rwanda bakayijyana hariya bamaze kuyibiba. Ubu ikintu cyitwa umututsi hariya ni ikizira. Noneho kwa Kisekedi barakanjakanje baramira bunguri, nta no kugira gute bumvikanisha ko ikintu cyitwa umututsi cyangwa se uriya muntu uvuga ikinyarwanda ari mu bwoko bw'abatutsi ari ikizira, kandi hari abavuga ikinyarwanda badakurikirana. FDLR se ntibavuga ikinyarwanda benshi, none se mu myaka hafi 30 bamazeyo ntibabyaye abana si bakuru, harimo abo turutaho imyaka mike. Rero ikigoranye hariya niyo ngengabitekerezo. Ingengabitekerezo kugira ngo ubyumve yigeze no gushaka kuzamuka muri Uganda. Urumva bafata abantu bitwaga almost bagera muri 12 by the way, 12 muri Uganda. Bafata abantu, urabona muri itegeko nshinga rya Uganda mu ndimi zemewe hariya, abini mu moko clans habamo n'abanyarwanda. None ukitwa abanyarwanda nabo ntibemererwe kujya mu ngabo, waba ushaka visa yo kujya hanze ntuyihabwe. Kubera iki? Witwa nyine munyarwanda. Wabonye ko batanze n'ikirego bajya no kuburana, batanga basaba ko bakwitwa bavandimwe. Urumva? Ariko still nabo ugasanga nabari mu bwoko bw'abatutsi, nabo bavukiye hehe hariya ryakatwa ry'imipaka ryabayeho. Territoire banyaze u Rwanda, ngira abantu banyuze ku ishuri ubwo muri Tanzania naho byabayeho, ubwo banyagwaga inka. Urumva babohereza mu Rwanda shishitabona. N'uwo rero iyi ngengabitekerezo tushobora kuzisanga yarabaye y'akarere kuruta uko ibi y'u Rwanda, hatabayeho no gukumira. Ejo wazabona n'ibindi. Ubwo ngira ngo ariko ibyo byo muri Uganda byararangiye no muri Tanzania ngira ngo ikibazo gikomeye gisigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariya hantu ho biragoye Samu, biragoye. Ari n'umundandi nabandandi harya nahoze ndi kumwumva kuri radio ya Roni yitwa Okapi, arimo kuvuga uburyo bo batiteguye kubabarira umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo. Urumva ko bamaze kwinjizwamo ingengabitekerezo, kandi mu by'ukuri n'abantu bahoze babanye neza, unabizi neza. None se uzava wenda hano par exemple wenda muri zone ivuga ikinyarwanda, sibyo? Uzava muri zone ivuga ikinyarwanda ugere mu ivuga iringara, ugere mu avuga igiswahili, ugere mu avuga ibindi, hari ibirimi byinshi cyane. Ubwo se niba mara gutsemba abavuga ikinyarwanda bazajya no gutsemba abavuga urundi rurimi runaka, kubera iki? Badakigikiye wenda politiki igihugu kirimo kugenderaho. Rero icyo nabonaga gikomeye ni utu duce nagira ngo wenda abantu bumve yuko iyi katanda M23 yamaze kuvanamo. Nagira ngo abantu bumve yuko nava ngo na achievement ikomeye ku rugamba. Buriyo wafashe ububiko bw'imbunda ugafata noneho rescue point, ahantu hari ubuhungiro, noneho umuntu ukaba wamukubitira hamwe adafite n'ahahungira. Ni kwa kundi umuntu ashobora kugenda akakugeza mu nguni akurusha imbaraga ijana kurindi, hariya yanakwicuka ugahera umwuka. Dato mu minsi ishize kwa turi kuvuga kuri Goma, tuvuga ko Goma ari imbehe y'abantu benshi cyane. Uribaza impamvu ki M23 ijya gufata ibyo bice byose, kandi Goma ngira ngo niwe murwa mukuru wo muri kara gace, na hantu hafite ibibuga by'indege, na hantu urumva ni nkayo centre ville y'icuruzwa ry'amabuye yo muri kara gace, cyangwa se n'uburyo bashobora wenda kuba baya deplacer bayajyana ahandi hantu. Ariko ibyo bintu birisobanuye. Wabivuze neza uti Goma ni amarembo, ubundi ni amarembo, ni isoko mpuzamahanga. Buriya usanga n'ibihugu bifite za ambasade muri Kongo
bagira n'agashami ka ambasade. Ubundi biba bigoye ko ugira ambasade noneho ambasade igira agashami mu wundi mujyi. Uri usanga muri Goma harimo udushami twa ambasade z'ibihugu, imiryango mpuzamahanga, HCR, Goma. Iyi miryango mpuzamahanga yose usanga headquarters zabo ziri muri Goma. Iriya ntuzi iriya blue helmet iyi MONUSCO, ubutumwa bw'amahoro umaze imyaka 25 hariya muri Kongo bwabaye Goma. Ariko najya nkubwira ko ari bwo butumwa bw'amahoro bufite ingabo nyinshi, n'ubwa kabiri ku isi, bumaze imyaka myinshi ariko butagera ku ntego kandi bugakomeza bukahabo. Goma rero uti kuki M23 iyigota ahubwo ntiyiraseho? Kuyirasaho birahungabanya umutekano. Guhungabanya umutekano egari kwirukana b'abanyamahanga cyangwa se bwa bucuruzi bwari buhari. Kuyigotana amaze kukubwira yuko bakimara gukuramo Gatsiro, iriya Gatsiro bwari bwo buhungiro bwa nyuma bwo mu mazi, ubu ngubu igisigaye ni indege, sibyo? Nizo ngabo za SADC nubwo zahunze zijya Bukavu nabwo zanyuze mu bwato, ariko buri umuntu hunga M23 buri yegira strategically, igira uburyo yubahirizamo uburenganzira bw'intambara, amategeko y'intambara, umuntu uri guhunga umuhinzira. Ariko ngira ngo turayigeze gufata Goma ho, ariko yayifashe iminsi ngahese, ni iminsi 3 uretse gato nkubwira impamvu. Erega bura mu rugamba nta kutibeshya, nta rugamba rubaho gukora fopa mu bitero, ntibibura. Uyu munsi rero banza wumve ngo kubera iki bafashe Nyanzare bagafata Kirima, mu noneho hahandi habaga ibirombe by'amabuye y'agaciro nayo biome, navuga ngo uyu munsi 35% by'aya mabuye acuruzwa ku isi ava hariya muri kare ya gace. None se ntago bakeneye kugurisha ayo mabuye, bazayanyuzaho mu gihe Goma izaba idafite umutekano? Bagomba gusigasira Goma kuko nta marembo, nta marembo y'isoko mpuzamahanga. Ikibuga cy'indege kigomba kugira umutekano. Bashobora kumvikana wenda n'ibindi bihugu bituranye bakajya bakoresha ikirere, ariko kandi none Kongo ni FRDC ntago yarasinga, ntago yarasa indege y'abandi ngo nuko ije kugwigoma. Oya, ariko uyu munsi rero niba SADC yamaze guhunga ikavamo ikajya Bukavu, ari nabo bantu bakora operations cyane cyane barasaga ibitero, bakoraga ibitero byo mu kirere, aribo bantu bazamuraga drone, aribo bantu bari bafite zirambunda za artillery, aribo bari bazi kuzikoresha. Infantry yonyine ubwayo nta kintu izaba ikimaze hariya, kubera ko nabwo ngo infantry aba basirikare barwanira hasi iteka baba covered n'indege cyangwa se drone. Wibuka ko drone nicyo kintu cyajyaga gitanga amakuru hehe ku birindiro bya SADC na FRDC na M23 na FDLR na Wazalendo. Boherezaga drone igafata amakuru y'ahantu bari, bakarasa igisasu kimwe kikabasha gukora suppress hariya muki murenewo za M23 bagakwira imishwaro. Uyu munsi bagiye Bukavu, ubu noneho nuvuga ngo abantu bagiye gushiramo urusorongo kubera ko imbaraga zikomeye zari zihari zari SADC. Urumva, nubwo ndatuvuga ngo batinyaga kujya ku rugamba bagashuka Wazalendo bakajya gutikirira ku rugamba n'abarundi, ariko bari bafatiye runini kubijyanye n'iki n'amakuru. Bakoreshaga skills cyane ku rugamba, bakoreshaga skills, bakavuga ati nyamara ni muca hangaha si ngombwa ko tujyayo, bakabata aho tubabonye si ngombwa ko tujyayo, reka tubarase turi hano. Ubu rero niba SADC ihunze, birashoboka wenda yuko yabigiye kwisuganya kaza guturuka inyuma ya M23 kayirasa yihereye inyuma, ariko ubundi mu by'ukuri no guhunga, kubera ko twumvise ibibazo byinshi. Uwo musirikare wa South Africa niba atangiye gutaka ngo ararya rimwe ku munsi, umurundi akavuga ati jewe ndimo narya rimwe mu minsi 2, bagafata inzira bakajya gusaba ibiryo mu baturage b'abanyekongo. Ntabwo ziriya ngabo za SADC intekereza yuko zigiye kwisuganya, ahubwo ni uburyo bwo kwitahira cyane. Yuko ngira ngo ku munsi ni kuwa gatatu wumvise wabonye imyigaragambyo yabyukiye kuri Twitter bamagana SADC bavuga bati ntacyo mwakoze, muri kuturira amafaranga y'ubusa. Nabo n'abantu barareba kandi barumva. Nabonye hagiye gusinywa amasezerano
y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Kongo na Putin. Noneho byo ntitwavuga ko ntibari bahari se bundi. Abarusiya bari bahari, ahubwo kitari gihari n'amasezerano ari official. Ubu noneho wenda bishobora kongererwa imbaraga cyane noneho tukabona. Ahubwo reka nkubwire, buri intambara ya OTAN, OTAN n'Uburusiya igiye kwimukira muri Kongo, niho bagiye kumvanira imitsi. OTAN, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, niho bagiye gukocoranira hariya muri Kongo. Umurusiya yari ahari, ariko noneho uriya kwikoza agati kuntuza kuriya mugabo kwa Putin ndetse na Tshisekedi nukubishyira official. None se ntuza ntiyari hari Wagner yari hari mu buryo buzwi, ariko noneho ariko ntago bari abacanshuro bande bo kwa Putin. Gwiki kiriya n'igisirikare kibanga cya Putin kiwe ku giti cye, cyane ko uriya mugabo yitwa nde, uriya mugabo wayishinze yahoze ari umutetsi mukuru wa Putin. Uriya ziriya ni ingabo ziyambazwaho rukomeye, ziriya ni ingabo, ni igisirikare cya Putin ku giti cye kimwinjiriza amafaranga kijyaho rukomeye. Noneho nkwereka dore amafuti buriya Tshisekedi bari gukora, nabwo ngo bamwibye ubwonko ugira ngo ntabwo ari ibintu umuntu aba yanatekerejeho. Arifashe asinyanya amasezerano n'uriya mutwe wa canshuro witwa Blackwater w'Abanyamerika. Arangije agiye gusinyana nande na Putin. Dore Abanyamerika bagiye guhurira kuri battlefield, Umunyamerika noneho n'Umurusiya haraciki haracuwambaye iteka bahuje umugambi. Ntabwo iteka Umunyamerika azumvikana n'Umurusiya nubwo byagenda gute no mwijuru ngira ngo bazaharwanira, kubera yuko n'abantu bahora barebana iryica inka. Buriya rero buriya Putin Tshisekedi ntabwo azi gukora deal. Wenda azi ko icyo bita super power kubunga hamwe ari cyo kintu kizima. Wapi ubundi buriya akaba yakora deal niba ari Umunyamerika bagakorana deal bikarangira. Ariko buriya dore ikintu umuntu agiye gukora, icya mbere buriya bose icyo bazakorera ni ibuye ry'agaciro. Azavuga ati dore mbahaye ibirombe. Abanyamerika bunumvise bemereye miliyari 20, miliyari 2 ya avance z'idolari. Iriya Blackwater n'abasirikare 250. Aha, uriya mugabo Prince washinze uriya mutwe ya Blackwater, buriya yari amaze hafi amezi 3 avuye muri Kongo mu buryo bw'ibanga. Urumva, mu buryo bw'ibanga yari amaze amezi 3 avuye muri Kongo. Noneho na deal bumvikanye isa nkaho yafeirinze, yaramuciye miliyari 4 zo kugira ngo abantu bahaguruke, kandi buri musirikare akajya akorera 12,000 ku kwezi. Sibyo? Izo si miliyoni 12. Ubwo reka mbibarire wenda current wenda uko mbiheruka jewe 15 ubwo ziri hafi. Uyu munsi arifashe agiye gusinya na Putin amasezerano, ubwo n'ubufatanye, ariko nta bufatanye bw'ubuntu bubaho, ni amafaranga. Kongo rero igiye kubisibaniro ry'intambara, umuturage niwe muntu uzaharenganira ku rwego rwo hejuru. Umunyamerika reka tumuhuze n'Umurusiya hariya, tunarebe noneho ya deal ari kurwanya y'u Rwanda na European Union n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yo gucuruza iki amabuye y'agaciro. Noneho turebe ko hadashya. European Union n'ubundi yari isanzwemo hariya, igeze no kugirana amasezerano na Kongo yo kujya bacukura amabuye bakanayatunganya. Mu myaka ihamaze ngira ngo bahereye 2012 bafitanye mu masezerano, kugera 2022 bari bamaze gucuruza miliyari zigera muri miliyari 18. Ntabwo ndi kuvuga icyo cyegeranyo nagisomyeho niruka, ariko muri ayo ngayo ayo Kongo yinjije ni 1.6 ubijyanye n'amabuye yacukuyemo hariya muri Kongo. Andaje kajya he muri ibyo bihugu nyine byacukuraga. Ubwo inyungu ku muturage wahariye kabigihe, inyungu se ni yihe? Ntayo. So rero nubundi Kongo bazakomeza bayirye. Tshisekedi natuze yiyambaza abantu bazi diplomasi, ari abantu bazi gukora deal y'ibiganiro bro. Umuntu akaza akavuga ati win-win situation.
ibyo uri kuvuga Tshisekedi yakabikoze akunze umuturage none ariko ntago amukundanye, ntago amukunze ahubwo uvuga ngo diruwe nimba ziba zamwinjirije ureda bagomba kubisokoza uko bimeze nta gusokoza uko byogoshe. Uriya umunyekongo yakabaye ubundi arimo no gutekereza uburyo ariko biragoye nyine, usanga n'ubundi abantu bari hariya bari bize. Hari abanyekongo bari smart cyane mu mutwe, njya nkunda gukurikira babibona harabubona bakoresha social media njya nkunda gukurikira ibiganiro byabo kuri X, wumva yuko banatekereza bazi ibyo barimo, kuko Tshisekedi we yashobora gukora kimwe mu bintu byinjiza abanyepolitike ni intambara yinjiriza umuperezida, yinjiriza minisitiri w'ingabo, yinjiriza abayobozi bo ku rwego rwo hejuru kugera kuri ba minisitiri, ariko igahombya umuturage. Kubera yuko par exemple nk'umuntu ushinzwe wenda ubutabazi n'impunzi mu nshingano, usanga arimo gutabaza za Loni, PAM n'iki, bakohereza izo mfashanyo n'inkunga, ugasanga rimwe aranazibitse, ejo ukumva yigiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yubakiye umuturirwa, ahamyeyo abaturage bagatikira bakicwa na kolera. None se reba nk'ejo bundi barimo kurira ngo uriya mugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo arimo kuvuga ati ni gute abasirikare bacu bamenyereye kurya gatatu ku munsi muri kubagaburira rimwe, noneho umurundi nawe avuga ati nabe namwe murarya rimwe ariko twebwe bacu barya rimwe mu minsi 2. Urumva uwa Tanzania akavuga ati biranagoye ahubwo twe tujya no kurasa M23 tugasanga bafite amakuru arenze yo dufite. Urumva none se nuko iposha bitapanzwe se, ibuka barwana bari gupfa imbunda muzarendo n'ingabo za FDLR bikarangira abazarendo bisha abasirikare bagera muri 70. Mwango na esprit y'urugamba yo kutamenya icyo barwanira ntabwo bazi ibyo barimo, ntabwo bazi ibyo barimo. None ubu yaza M23 ntiri mu kaga kubera ko urabona SADC iriyo n'abariya bose bariyo, Afrika yunze ubumwe deja yasinye amasezerano ya support, Amerika ni kuri iyo Burusiya, byose ntibizavirinda imwe kuri M23 nayo ikabiri kugenda icika intege. Mbo akaga kabaga hari nakahe? Reka tubanze turebe ibyo ari byo, reka tubanze tubihere mu mateka, turebe ngo ingabo za yase ntabwo yari amasezerano yo kugarura amahoro. Buriya byanga bikunde utemera ikintu cyitwa urukwavu ngo agemera ko kiniruka. Buriya kuri umugabane wa Afurika, iyo nkurikije n'abantu bazi ibijyanye na gisirikare, Afurika y'Epfo na Tanzania ku rugamba n'abahanga. Abo ntibagiye bakoze iki muri mandate bari bafite? Urumva harimo no kurwana, ariko baragiye. Ikindi haje SADC, uyu munsi buturi kuvugana barimo barahunga bajya Bukavu. Abo navuga nabo nta musaruro mu gihe bamaze, navuga ngo nta musaruro. Ubwo hajemo Uburusiya, hajemo Umunyamerika, n'abandi umuryango Afurika yunze ubumwe nayo yasinye amasezerano. Yes, irimo anavango yahesheje umugisha zirangabo za SADC, bumva n'impamvu ziriyo. Ariko reka tubanze turebe kubera icyo abandi baza, bamwe baza bakongera bakagenda. Nuvuga ngo hari Tshisekedi afite uburyo akora lobbying cyane cyane akoresheje amagambo, ariko abantu bagera kuri tere bagasanga M23 ikirwanirira kizi bamaze kugera kuri tere. Uriya na SADC yaje ivuga iti ebana turarasa turabacanaho umuriro. Buriya hari intwaro nyinshi itakoresheje, bavuga bati nyamara aba bantu ejo twazisanga turi gushinjwa ibyaha by'intambara, kwica abantu abasivili. Kuko SADC mu bintu ejo bundi mu nama y'abaga bakuru b'ingabo z'ibihugu barimo bavuga bati twebwe biradutungura kubona umusirikare wa FARDC agira gutya abarimo kurwana gun to gun, we agahita ahungira mu baturage kugira ngo haraswe umuturage. Deja byo no kwica amategeko y'iki y'urugamba. Bya bintu byo kugenda bafashe uniforme bakagereka hejuru y'indi myenda, yabona urugamba rurimbanije agakuramo imyenda agahita yiruka kugira ngo batamurasa nk'umusirikare.
ibyo byose abasirikare ba SADC bagiye babibona bakabona yuko bari abantu badafite impamvu zifatika barwanira. Hari uburyo rero Tshisekedi agenda agakora diro y'amagambo ati nyamara mfite umutwe w'iterabwoba umereye nabi muze mumfashe, ariko bamara kugera kuri tere bagasanga bafite impamvu. Ibuka ibyegeranyo byakozwe na UN byagaragazaga iki? Bagaragaza yuko M23 ifite impamvu irwanira, yewe iri na well trained, no mu byaha by'intambara bajya bayijora ibijyanye n'ibyaha by'intambara bakabibura bagashungura bagaheba. Cyakora icyo nemera ni kimwe, iramutse abanyamerika baje buhumye, abarusiya bakaza buhumye, EU ikaza buhumye, bakaza baje kurasa M23, rwose yakwisanga mu kaga. Ariko baramutse ari abantu bashaka kumva ikibazo cya Kongo, baza mu buryo bwo gukoresha ibiganiro. Uyu munsi ibogamiye ku nyungu, urumva nibaza bishyuwe, sinzi ko hari undi, sinzi kuko kuri ariko bazitaho. Wenda muri wa mutwe wa Blackwater, abakurikirana amateka ni umwe mu mutwe warwanyije ubutegetsi bwa Gaddafi kurinda arindimutse. Kumva rero Tshisekedi yambaje uriya mutwe M23 nta gihunga cyangwa se nta bwoba bikwiye kwitera. Igihunga cyo kigomba kubaho, igihunga kigomba kubaho, ariko buriya M23 nayo buriya niba warebye, ariko izo ni prediction zanjye, nibyo ushobora gukeka. Niba wabonye buryo ki nayo yatangiye gufata ibice bikungahaye ku mabuye y'agaciro kandi isi ikeneye, nayo yakora iyo diro. Biramutse rwango na amafaranga ni ugukurikira ubutunzi, kubogamira ku nyungu. M23 nayo ishobora gufata noneho undi mutwe, yafata umunya-Israeli, sibyo? Ishobora no kudeviya umunyamerika, urumva? Bakaza bati bakabaha icyo kirombe mucukure, ariko mudufashe noneho dufata ubutegetsi. Aha ngaha noneho byabivuye kuri ya balkanization duhora twibaza ngo barashaka Kivu ya ruguru, urumva? Byabona M23 igiye gufata ubutegetsi, yabigiye gufata igihugu cyose. Ubwo rero ni hahandi navuga ngo haba hagiye kubisibaniro ry'intambara zishobora kuzabura udaca kugeza igihe isi zarangirira. Ku bwanjye ubona ihereza ririhe? Duhere kuri Mobutu ko yavuyeho no guhunga agapfa, Desire Kabila wamusimbuye nawe yaje kwicwa muri buriya buryo, Joseph Kabila we yavuyeho mu nzira twavuga ko nziza. Uyu mugabo Tshisekedi urabona ihereza ririhe? Izi ntambara urabona ihereza ririhe? Tshisekedi rero ajya ku bwanjye hari n'igihe mbona zicwa na depression, kubera yuko arimo aplaningira ibintu birenze ubushobozi bwe. Mu mbabarire si ukumufeka, kandi munambabarire ni umuyobozi, ni umukuru w'igihugu, ayoboye igihugu kinini, cyamunaniye gukontorora size yacyo, size yaramunaniye. Noneho ayoboye igihugu kivuga indimi zitandukanye, gifite imico itandukanye, gifite amateka atandukanye. Guhuza abo bantu byaramunaniye. Buriya ari cyo kintu Museveni yarushije abandi baperezida bayoboye ibihugu bifite imico nk'iyo, abaturage batandukanye. Museveni yabashije guhuza abantu b'imico itandukanye, b'indimi zitandukanye, urumva? Abasha kubahuriza hamwe, abashyira ku murongo umwe. Tshisekedi rero iryo banga ryaramwihishe. Yananiwe kumva yuko muri Kongo, yita Kongo, hashobora, yumva ari ibintu biri bizarre kuba hari umuntu ushobora kuba avuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi hari igihugu cy'abanyarwanda. Icyo kintu cyaramunaniye kubyiyumvisha. Ariko nanone ntibaze se kubera iki muri Kivu y'Epfo unyuze kuri za Rusizi ya mbere n'iya kabiri za Bukavu atajya yibaza ku bantu bahari bavuga Ikirundi. Ariko Bukavu nimba warahageze neza, buriya Bukavu itandukanye na Goma. Uzana bitandukaniye, Goma hariyo abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, ariko buri Bukavu umukongomani nyine abavuga Iringara cyangwa Igiswahili, umunyarwanda avuga Ikinyarwanda. Ntago bikunze nyine nkuko hariya byivanze cyane. Hariya uhari ubumeze n'ubundi nk'uri mu Rwanda, cyane cyane ku rurimi. Hehe, Goma se? Yego. Oya da. Ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo none erega baba nubwo bavuga Ikinyarwanda, n'icyo Giswahili baba bakivuga, n'Iringara baba barizi bamwe. Ibyo ni ukuvuga ngo rero none se reka nkwibariza akantu. Reka tujye hano muri Burera, uyu mupaka wahita gutera uhuza u Rwanda
apana hari umupaka uri hano muri Burera Cyanika iriya mirenge iri hariya bose bivugira urunyankore rw'urukiga urunyankore rw'urukiga abaje tubirukane ngo baravuga ikigande ikibazo hariya Bukavu nta mabuye ntabwo kungahaye cyane kwibuye. Oya reka turebe tunasoza ikiganiro turebe muri iyi scope sibyo Kisekedi mwari mumbarije iherezo rye riragoye kuryumva ariko bizarangira ntago bizarangira neza ku butegetsi bwe. Iyi manda ashobora kuyikurura gake muri aya makimbirane ariko bya bindi abayobozi b'ibihugu muri Afurika bajya bakurura za manda akiyongeza agahindura itegeko nshinga akagira gute bishobora kuzagorana kubera yuko buri abakongomani nabo ni abantu iteka bahora batekereza. Ngira ngo hari ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yigeze kuvuga yuko nta mpamvu yo kuzana umuriro mu gihugu ni gito muri uzakira handi. So rero iteka iyo ubona umukuru w'igihugu anezezwa no guharazana imyotsi cyangwa ibiturika mu gihugu cye indani uwo mukuru w'igihugu azaguhangayikisha kuko niba arimo kuzana bya bigabo tuvuga ngo ni ibyihebe byagiye bitwika abantu noneho ukazana uwo muriro mu gihugu cyawe ufite abaturage ukunda abantu bakeka ko bakunda ubu uri gukora fopa yagashatse ubundi buryo bikemukamo hatabayeho kurasana igikompora mwoka byaramwe ntabwo kizajya kurobana ngo n'umusirikare n'umusivile hari ahantu hagiye no kuba ikindi kintu bura giteye ubwoba. Sinzi niba muzi ikintu mu mateka kera mu ntambara ya mbere y'isi habayeho ikintu cyitwa amuresi kwari gutestinga intwaro. Kongo nini ifite amashyamba manini noneho bagiye kuhatestingira intwaro Uburusiya Amerika noneho bagiye gutestingira ibyo bakoze buri hari ibitwaro baba bafite bimaze nk'imyaka 40 ngahe bidakora batazi niba binakora kubera ko baba bakumbuye intambara. Rero kubahamagara hariya rwose kwica umuturage basanzwe banita ko ari ingagi basanzwe bita ko ntago bizabatera impungenge noneho barica umuturage wanabihemberwa. Kisekedi rero bizarangira nabi abaturage ari bamwihitaniye kubera yuko bazarambirwa iteka guhora abazanamo umuriro kuko babara Monisque maze imyaka 25 hariya nabonye bari guhuriza n'abaturage ngo yagiye ibyaza niki Sadek nayo nuko ejo bundi bapfuye inda batangiye kurasana bazanyemo black watirage iyo Wagner isanzwemo mu buryo bwa rwihishwa hari iyo mitwe igera muri 150 nayo ubwaye idaha abaturage agahenge umuturage wo muri Kongo n'impamvu ubona badahinga ntago abayizeye ko igihe cy'ihinga niba kigeze azageza igihe cy'isarura kiriho. Niyo mpamvu rero ubona n'iterambere rya hariya rizakomeza no kugorana. Yes, ngira ngo twasoreza aha danto urakoze cyane ngira ngo n'ubundi mukanya kwandi kwa kundi basanzwe bazi turakomeza n'undi kubagezaho update z'uburyo bimeze abantu baduha ibitekerezo n'inyunganizi ndetse n'abantu bari hariya babasha kuba bafite andi makuru tudafite baduhamagare kuri nimero ya Danto Nigasigwa kangahe Danto 079 259 4 3 9 5